Usembut Menteri Rangba Jelau ba Preston Tensong ulaong ba ka sorkar jela kalong ka bakloi ban pensyai Henry kan treshu ban penbek thmai biang ya ka jingya soi MOU ka baladap ban ya soi dangshan halor ka jingpen bek yu put usam jongkin riu tili ke jaka hapadang ka jela Asam ban Meghalaya. Habai keran bat kilat pathai khubor ubat tensong ulaong leksi ladalong banyesong banyakran bat pensyai biang halor kane ka benta nak liang ka sorkar kalong ka bakloi ban pensyai nadong syadong Henry onamla shu ban penthmai biang ya ka MOU. Uloong ru ban keno bakan long ka bambiang kadai ka babakla namar baladap ban yathir bha balalait ru ban jurep syadu kini ki jaka balada ki kwa shisha ban penbet no ya kane ka mat syirta dei ban pediang ya ka jingya penbet ban penrengkat lang. Ula ban rap susu ba omdai ban ong ba ngindu ulun bat omdai ban ong ba ka Asam kan du ulun Henry ngin hap yai da ka lenti ka ba pedeng ban ya biang lang baro arliang. Bingay kalau kita kali, betul ong bakam lo kebiang nanti ke babaklah. Nilai yang termahal, bang nilai ya itu halu asai. Dengan semua ong ba, di lada di kuah sisa yang kapan resolve yang issue. Permanently, kadon be adjustment. Ayah keren je kaju, adjustment kadon. Tambah day pun ong bang ni dulut, lain day bang Asam kan dulut ni yang hai ni berdek. Banyak yang lakor. Dia kata ketika membuat ong nak kalian jadi betul. Di bawah pentingan long di berpenbek semai dengan MOU. Yang kami dalam house ya. Dari London Camp ke Indonesia, di tersajian ni long ini bang tersajian. Mereka ong bang in review, nakai akademik juga update masuk. Nama ngelaju ngelahong teng ini. Banyak Asam operasi bujur. Nah kalian pasti orang Asam lu ngajak rubi kecing bersyak itu di pajak bomba yang balik sorendar balik aluk cemegala kadon kata di kalian demi megala kadon kata kecing kok bangi nge ai sya Asam mulai ngomong ngidon nanti ya kapan sol ke kena isu bantua habang isol ke kena isu kadon becap adjustment update ki atli ki state namun update jok megala ban update Asam no comment on that. Let the person say whatever he likes. But ourselves, we have already collected all the documents. All the documents, we have checked each and every document, each and every representation. So therefore, accordingly, we taken a decision. So I see, let them say anything. But those people who don't know exactly the document, I think they talk only in the air. But let me tell you, the reality is what? As I said to you, the reality is this is the only way out where we can resolve this problem, the boundary issue once and for all.